موضعي وآية الشبور يوم الشكل وخارج Mustaqbal kita bagi prosperasi yang ini kita polisi pun itu. Suara rapor bangalit skul ngapuli akum kata kait book ka kim aya nga kita ki MCQ ki batai karu kombatai. Speaker, I beg to move a special motion to discuss on the excessive use of force and police brutality. Slowly wrong bagi tinjak para bagi nampuan manong bagi slosi hama human jumi ukon jumi upersa jumi unolam jumi urayo yagat berlecture jaga ka bakamha banyak bangi ini mentah Bapa yang kun ini kita bagi belakang jibun siap burun jenis sekarang ini. Takwa di dalam Mustaqbal kita bagi prosperasi yang ini kita polisi pun itu. Isi suci itu sudah dapat suci Allah dan apa bisa Islam mengenai Islam bersipun semua. Bapak ini opposition geometrik, radikal, DMCOM, dan hari Congress. Jokowi semua. Rapor bangalit skul ngapuli akum kata kait book ka kim aya nga kita ki MCQ ki batai karu kombatai kalong kata kot kain kalong kumba pidon unong hikai ubahajan ubabit ubahikai yaki concepts but applications ru kababit sisha tebra pipuli kemudian surgically unong surgically nang nuru pisong tho ladak ka embus but sorka megalaki la banwan rakyat kum kata. Speaker, at the very outset, I would like to recognize the critical role of the police department in the society. They are the custodial of law and order, responsible for maintaining peace, ensuring safety and security, and upholding the principles of justice. But before I start, I would like to remind this august house as to why and what are the reasons for having a public hearing.